Znači bez kišobrana sam šetan, ovako ko muva bez glave. Pozdrav ekipi iz Broda Grace. Ja sve mogu pojesti, ja sam ko prasa. Mislim... Evo dolazim, tamo sam pokupovao. Dobre, ajde. Dobre, stala je. Stala je kiša. To kumo, no kamera. Je, kamera, reci nešto za internet. Da? Za internet snima. Šta ste kupili? Hoću reći, jebi. Šta ste kupili? Kako je kišovito vrijeme i... Vrijeme je super. Vrijeme je super. Samo ljudi ne valjaju. Ljudi ne valjaju. Kakvi smo ljudi, trebali bi sikire pada sa neba. A padat će brzo. Jebenim. Već padaju, a brzo će padati. I zapamti prijatelju, ko mrzi za dom spremni, to je kurvin sin. Ko mrzi za dom spremni? Kurvin smrdljivi sin. A to je bilo prije 30 godina. Prijatelju, kao prvo, za dom spremni postoji srednjeg vijeka. A je, ali to nisam zamržio. Dobro slušaj, dobro slušaj. Mornari sa punta u srednjem vijeku govore za dom vavik spravni. Za dom vavik spravni. I tu nije uopće nikakav... Oj, Pupova Srbina, kad Pupova Srbina sam ja. On je jedno obično srpsko smeće. Smeće, je? Smeće, nego. Ja znam Srbe dične, ponosne, koji su se držali pušku sa Hrvatima i branili svoj dom. A ovo što je napadalo Hrvatsku, ja mu jebe matre koga napravi. Hvala. Kako? Prosti, mogu li ja malo ovdje, kiša mi je? Samo malo ću. Kiša mi smeta, pa sam pobigao u zaknu. Nešto snimam za internet. Za internet nešto snimam. Jel vi znate šta je to like? Like, je to na internet? Na internet. Šta to znači like? Subscribe, šta to znači subscribe? Ne znam. Strane jezike. Da. A preplati se na kanal, to isto ne znam. Ne. Da, jeste šta prodali? Kako je bila danas? Dobar dan. Slabo. Koliko vam je, gospodine? Ova jedna, molim vas. 60 kuna za vas. A može za 50? Ne može. A jel može za 70? Može. Može. Tako vam tako. Kisneš. Baš je lijepo. Je, baš je lijepa. A za di bi vi to kupili, gospodine? Za di bi to kupili? A za doma? Da. Da, baš je lijepo. Imate metar? Molim vas. Imam. Hajde da vidim koliko. Kako ćeš ti metar kupiti? Ne da vidim. 75. Taman. Mi to pa. Svaka vam čast. To prestane kiša, ja? Da. Da ne nosi. Dobro je. Svaka vam čast. A ovo recite mi to. A to je 40, ti su manje. To se lijepo. Kako pada valjda. Da, vi to pitate samo dok ne prestane kiša, onda kad prestane kiša... Da, dobri ste, čak. Skušili smo vas, ali dobro. Ja sam ušao ovdje i ja sam mu rekao to. Mogu li malo i pustiti? Lako ja kupim, imam ja par. Ma jasno. Vodi se radu.
ko more preko Hrvatsko ne more. Je, vi niste dobro, niste dobro. Što nisam? Morate opet. Nemoj sad. Ozbiljno, niste dobro. Hoću, briga. Malo ćeš stati s nama. Morat ću ti tu. A je, i nećeš požaliti. Nakiso si. Treba se i osušiti. Da. Evo, prestaće kiša brzo. Samo nas je malo poplašila. A možda i neće. Hoće. Hoće prestati kiša? Neće. Neće, Nema šanse. Nema šanse danas. Gotovo, možemo ići kući. Možemo se pakovati. Sitnim bezvenčići. A ja onda imam motor uzmem, onako, da nas dvoji, da mu manje misle, ne? Najlona. To baš listo, da? Ne znam, ja se 30. Koliko vam je ovaj širok? Fino djeluje. 30 ovi ovam. Da. Evo, recite nešto sad. Snimamo za internet. Vreme ne valja, kišovito. Kišovito vrijeme, a je. Moglo biti ljepše. Je, moglo je biti ljepše, a bilo je lijepo, evo do malo prije, sad je opet Pa da, sunce poskazuše jutro. sunce je prestalo da sije. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Ugodan dan i... Hvala. Kako u internetu? Samo F. Samo F se zove na internetu. Samo F. Stavite Benkovački sajam, izaći, ima milion videa. Hvala. Hvala. Izvinjaj, mogu ja malo ovo? Ništa, moraš, samo gledam da me se Dobro. Evo, na sajmu smo u Benkovcu, pada kiša. Mene nije. Kako nije, kad je te... Zašto me snimate? Ko te dozvolio da snimaš? Na javnom si mjestu, znači ga na javnom mjestu... Ma nemoj, na javnom mjestu. Ne volim da se reklamira. Ne volite da se... Ne volim da se reklamira. Ne volite da se... Na javnom se mjestu može snimati. Zabranjeno. Nije zabranjeno. Hoću, hvala vam. Nemojte reklamu. Neću. Dobro. A još? Nisam. Dobro, ajde. Dobar dan, ti slikaš? Snimam kišu i snimam evo vas. Kako ste, jeste pokisnili? A nisam. Kaj imaš kišobran? kišobran? Imam, ozera kišobran. Jeste to kupio ovdje ili ste... A nisam. Odakle ste na vi došli? A ja sam iz Kašća. Kako? Kašić. Gdje je to? Kaš ima Donji, imaš Amo Šibenski Kašić. Jel blizu, koliko ima kilometra? 20 km. Pa dobro, a šta ste kupili? A nisam ništa, a ima sam namjer. A šta ste imali namjer? A ima, od starih ovih... Umjetnina? Ne umjetnina. Ego? Ne, poljoprivrednik. Da. A za koga ti to snima? Ja sam novinarčić, snimam za televiziju, bit ćete na televiziji. Koju televiziju? Samo F. Samo? F. Na internet. Ne znam. Inače sam tu svake nedjelje, to nam je, ne nedjelje, svakog 10. to nam je doći ovdje izgubiti vreme života. I pojesti pol kilo mesa, pol kilo pivo i bog. Je, hvala vam. Hvala vam, ugodan dan. Znači, bez kišobrana sam šetan, ovako ko muva bez glave. Dobar dan. Dobar dan. Rastira sve kiše. Je. Kako se vi po ovoj kiši snalazite? Dobro. Dobro se snalazite? Very good. Thank you, bye. Have a nice day. Bravo! Baby, da me ona volim.
Pretplatite se na kanal. Samo F. Samo P. Samo